Alright, ebusiafo ya mamunyina ache ya sanso mamunyina akwaba. Haya Hytvgh jumedie York morning na ene ha be the pan studio house be she. In fact, nyame adom teachings bebre ebekoso. Na senya muni na boafo a aso ya sena ya de York morning ebram Hytvgh so se wo hwe wo fi akumase fo mo hwe Yankupo ensha takrade for nso sa Facebook nso me ka se dwumedie ye twagu ewo Facebook na uko Facebook a Hytvgh okwa na wa like page no amaye kama na we pia share no nso amaye YouTube nso Hytvgh kwa na subscribe page no amaye na wa share ama foforo nso ensa aka ena York morning so no ye wono mapa bebre emao ye wono mapa bebre emao na me ka sa aboafo a asoma sere me de York morning bro Sarabo hotel hwe ope hotel papa hotel kama akojojo ho a Sarabo hotel from ewa homatrufo iso 0242 22 22 75 0242 22 22 75 Sarabo hotel omono asoma se a ene me de York morning bro omo de bi omo boaye sounds na Hytvgh estate we ye boga we fi abrochi aba ope dan ana opa asase esi dan ewo so we ye teacher ni nyame adom ato nsem ope asase ato a Hytvgh estate Hytvgh estate de asase no eno litigation free enya afi na akoto Hytvgh estate for wana asase na manso twibi abem na landguard for diwechi timpa kra ye bepede wo wiase umpe ho asema ko Hytvgh estate oti ahojo so umpe upa mukum ko Hytvgh estate ko na kwaji wasase kama na wo ko Hytvgh estate we promotion omo ye this Christmas eno a no masa de room this year mo san ko Easter yi ye se obeto asase na eni die mu a ye be ma blocks 300 free Hytvgh estate from ewa homatrufo isu 0243 70 84 85 0243 70 84 85 Hytvgh estate any Sarabo hotel and asoma sena ene me de York morning bro na ansa na e be sha ase no ene motivational word am de maw eye ba kope sane ma munim no e wo se nipa wo ho edie se wo show hu kran ene motivational word no eye ba kope ni nyina ne se ade nyina mu fasida emanyankopon emfa ho sania situation netie emfa ho sania o bre emfa ho nia ato ade nyina mu fasida emanyankopon Bible kra aka was in all things we should give thanks to the Almighty God enti baby a hwe me ene anopei ade nyina mu ni obeye bia fasida emanyankopon emfa ho ne de awukom obi wo ha ne nuoma timi hye wo market na wanu ne ho kra so okọ ade tomu obi wo ha bibi timi hwere no enso ni nyina mu ehwe se de kra entimi mba biem de obeya ne se wo de aseda ebe ma nyankopon enti ene motivational word am di janu no ade nyina mu faseda ema nyankopon ye twa ye ho aba ye ba ye ne nurse panyini pa o ye midwife senior midwife panyini pa ye be de twi nkomo na topic for discussion no fibroid ye be discuss ana ye be cancer bebre afa fibroid ho ubetimi de wadwen kire aba uko Facebook a ye stream live Facebook Hytvgh for comment no eto ho ubetimi de wanu disem ato ho nia ha ho se fibroid no wanya bi na se upese obisa ye maame ho asema ubetimi ebisa ye twa ye ho aba ye ba ye be di nkobo Oh
Okay, ebusiafo yamamu akwaba pa. Ene ya ne maame eba ba twitwi nkomo. Mrs Wendy Sopa mambodi ni ya ma na odi ache me. Oye midwife panyini pa ewo English Amanfrom Polyclinic. Ene waba studio ha. Ye ne ba twitwi nkomo ansa ne aba news super review no. Ma yamo akwaba. Mpacho so bia ho ye. Daddy so ho ye kwala no bia ho ye. E ma na ho ye so. Yede nyankopon asepa. Ma ene topic be na woni ye ka already ne ma ya tiefo ne ahwefo ati say fiber minim say na odi be ka ho dia. Ofa ye ke ye jan ma o. Ti ma ene ye nko. Yo, medamo ase. Mechia motiefo nyina so. Ene ye be kasa fa fibroid. Na fibroid na ye san e ka ne se osi akwan. Osi akwan. Ye de ba ya kasa mu a. Se osi akwan. Oh, okay. Nti ye be hu ade a osi akwan no eye. Okay. Ekwan a efa so ba. Okay. Eni insuranso a enya ewo obi fa ye funu a enya wo so. Okay. Ena kwan so ebe fa ebe boy ho ban. E free sa fibroid. Nia edi kan ye be ka se fibroid no ana osi akwan no kra eye de ba ade. Fibroid no eye ade bi a efifi. Sure. Ewo ya wodi anim. Efifi ewo ya wodi anim a enka ya wodi ne ho. Efifi sa na etumi ye kese ebe ye te se bi a watermelon. Wow, fibroid no. Fibroid. Hey. Etumi be ye kese pa na ewo nsunsanso bebre ewo enipa abrabom. Etumi fifi wa wodi anim, ebi nso tumi fifi ewo awode na no. Eno nti na efe no si akwan no. Na ye free bibi estrogen ena ewo potokasem estrogen ena progesterone. Sa ade no ewo yemu a eboa yen ema yetumi sisi ye ho so ana se mefa nse oba unyi a ena betumi ama munufo abobo wanya wo hips ne sa wo nyoma no. Nti sa estrogen no eye sa fibroid ne ho eduma ma ne ba be ye kakraka. Nti eno ye ka fibroid a ade a eye no no enka awode no ho nanso efifi ewo awode no ho emu oh okay ena ebi so tumi fifi wo ano esan so etumi eye te say efifi kakra bebre ewo awode ni mu nso wow nti osi akwan no no ye be hwe kwan a efa so ba eba wo hwe a enhwehwemu kire say enhye da ni engina so like courses no ye sheda nim course no ade de ba pa de ye nim nanso abrofo kasem ne ka bebi te say predisposing factors enioma be ma watumi anya ana ede beba nti nioma ebetumi de aba no ebi ne say ye ka bebi hereditary ade bi a enam abusuam mefa ne se bi a wo nana bi nya bi wo nana abenya bi wo maame abenya bi won soso wo betumi enya bi ye ka say ubenya bi but won so betumi enya bi ekwan ba ko no so ne say won fie a wadi unyi a ebi afitin fie be 40 eko 50 years no ubetumi likelihood ne wo ho say ubetumi enya sa fibroids no ebi obi nso a wawo ntem enam say awode ne wo ho say wo say wo de fire funu na wo na eda hwa na say bibia ankomo a fibroid ni tumi efifi ewo mu ba kono so say obi a waye kakraka obolo sonic he say the asafo ni bi sankrofo nso so omutumi develop fibroids no akesefo no abrantie bi wo medwuma mu ha osopa me ba jo bi abere so fibroid ma ba jo dey to asuma e inuane bi nso a yedidi ye free bibi to say be a refined carbohydrates. Oh, okay. Bibi to say you say white bread, cake, and then your man stimulate and ema estrogen ye adwuma estrogen na me ka kan ho asem no ema ne ye adwuma a ene so etumi ma unya sa fibroids ebi ena obi anso a waye fibroid da wanya bida ene so betumi ama wanya sa fibroid ebi ye hwe ahyenso de. Okay. Bro ni be kan say signs and symptoms. Eno so ewo ho obi wo ho a obi hu no na ne fo aye kakraka.
obefo se bia onyem bia na ye fibroid no na ama na fu ayete se oba onyem be abosumi num wow obi wo ho a na fibroid na kasa no e hya se a wo hu e hye da ni insunsan so bia bia wo ho science ahyensodie bia so wo ho enti no wafu na ye kakraka obehu obi wo ho a oye bra obeya be 2 weeks no buso ye bra na bra ne ntwa eba nso eba bebre eno so ya hyensodie ni bia wo se twu adwen ekoso se ade betumi aye fibroid obi wo ho nso obi ho se onamana na ni so bri no enam se moja na etu ni bebre ni waye ha broni beka se waye anemic na ni moja ni nyina eso ate ebi nso ni se kakra bi ana wakojo nso kakra bi ana wakojo nso ade ntina kakra bi a wakojo nso enam se fibroid na nkasa abeda wa wodue ni mu no emu yedu ena ada wojo nso to ane so enti jonso kakra bi na ebeba bebu wojo nso to ane mu no na wo se wokọ na wo ye de wokojo nso ebi nso ni se wonu nkunu ehia wo pem na obi se eye wo ja ntumi krampo ne nkunu enhia ebi asa tukwan waba eni abrese wo ne de o se me ne ho de ehia pa ho de ehia pa okun aba o se o one ne hokafo ebenya bibia e wo mpem obi se onya start ye na eye wo ya eno so ya hyensude ni bia wo se wo hu pe utu hu anamon ena obi wo nso se wo fa yefu enam sas osi akwan nti no ontumi fa yefu osi akwan na kasa akwaje ekwan ni nyina nti ade ebeba betom bia no obi wo se epia no na epi ana se onya kwan po enforme ala no wow ena eye sanso a na wayete se opemfo wahu nso ahonya pemfo obi on san backache lower backache na chi eye ni ja sa nyoma we nyina ho a wo se tumika ententem na ye oba apomodi aso ye bia na ye hyew ye ka risk factors nso a anase insunsanso a enya ewo nyinsem ha obi wo ho a ontumi nyinsem obi on so nyinsem pe na aba besin enam se fibroid ana osi akwan no oni akwala ne compete for space nti e wose ba akoko ba akwa nkwa ba akobeko sa na te abortions onyimpe na abesin onyimpe na aba besin ebi nso ne se insusanso no e wo pregnancy akwala no be wo ne die but obe kete emoja na e die afusane wo awodie ni mu no abofra na etwibi fibroid nso so etwibi nti nutrient na wo senka abofra ni nya no onya wow man pa chance na beto aso no etiefo eni ahwefo amohweye dwumedie yi streaming live o Facebook Hytvgh nso eguso so to television echihwa yakopon ensure pa obi o ho person de na sembisa wo bra mama teaching si ya person de na sembisa eba ne kinkan emanum nipa chow oko Facebook Hytvgh fa comment no eto ho ana bet me dey o text message no afa 024 33 22288 o question bet me dey afa 024 33 2288 o text me ana WhatsApp me a making kind ama na be bisa ma na anu yidi bia o so de ma no ono so de ama na wanya ho ntiase ma me pacho to asoma ye enti enkrofo so ayese o motanya fibroid no yese ethnic origin no African American women we are likely to get this fibroid than abrofo no enti hwe kwan a prevention and as a kwan be fa so a ye bebo ye ho ban fibroid no yesi yenye yentete yempom abribia yenye exercise enye se wokọ ha ne ha no afaka wokọ ha ne ha no afaka nante kakra na tenete mpom ni nyina eboaw yesi yenja ensa ano edin eno so ya de a etumi boa ma ne ba nti se wo avoid a wontumi njai kra wo bete so kakra eno so ebeboa yin na enuane so ayedi ni yendi enuane te say plant foods yendi no more and we should avoid added salt you know saying ebi awudidi wa fra oba na nkyene ni so adodo ko fa bibra na wo de agum sa nyoma ni nyina so eka ho
Emma, yenya sa fibroid nti kwa be fa so a ye be boy ho ban kakra na me de amaye no. Right, ma yada say questions bebre aba obi awasap me we or say there is a fear for herbal treatment due to side effects that have been said to cure. What assurance do we have this will not happen? Ebia senia o kan no o pese o kire say herbal sectors honom no bebre na kwa mo so mo side effects nti what assurance do we have this will not happen? Okay, brofun de kasa nti ebia ntwere na ankoyi ti ma pa say oti de na opa kire na se ya na obi o say nkrofo bebre ton duro na omo ka say oh wo ba ye be ma waduro ye be ye say sa enduro no enye adwuma enam say fibroid na afifi e wo awodie nim etare wedi no etare ho na mo no nti e wo say kokko doctor na doctor na nkasa hwe baby ade na du no ono aye ne hwehwemu na de opesa oye a ebe boa wo no wa ya ma nti heba we ni de boa entu ase e ma moja no etu bebre mi ankasa minimum bi a okọ heba omo ye ya ma mienu bi pie ye na eche no moja tu na ma osan be wi kolebu ama ye koye no operation eyi se wa ye kama nti nkodi kai ba ye akompia so ye na doctor eye nhwehwemu e no share na nka we nyina emma nti ebe early detection and treatment okupe on the umbra a doctor for ho me ye nhwehwemu ehu de wo se omo ye ma me pacha wa obi sa question no em se ma we yi wa no kama ni nyina ne se heba clinic no for fibroid there Mr. Ma say menfa nkoho o ye midwife panyipa wa ye adwuma na che ti o say menfa enye de enkoho ko asupiti ko asupiti na ya no fo yi mbebru fo ma be youth no be kan hospital ko hospital na doctor enhwe na eja onki o kama na bibia enkom obi so assign any question bi o say is there a diet that prevents fibroid aduane bi ani ho a ebesi fibroid no anokwan na so enuane bi wo ho a yesi etumi e ma ne banti ebete so ana ye bejaide ebi te say refined carbohydrates ya medi kan ye ebi te say white bread cake ni ade na o say eti ni nyina eso but aduane bi ani ho a obeka say udi a ebebo fibroid no ehu ban a emba. Okay, me pacho say na oti en ma we yi wa no obi so e dey about say what can be done to prevent it? Send your man di ka we dey me ameyi anu. What say exercise. Ana ma anya sa. Exercise so ya no pa. Na wo ko jogging, na wo tretri umpum and also kan ho ye ne sa e bebo. There foods we eat that brings fibroid. Yes. Ma we di ka or say refined carbohydrate and white bread ne mo bi o nim white bread no brodo ya ye tonton ya won say ye wo wheat bread ye wo other ones me say tea bread na white bread na sugar bread ni ade buns bread ni ade ni na aka ho bi nti ye madam bi ka chere me say mam say wunya bread na ba be dia e wo say odi say blue band o say margarine fm now the senior unya fibroid ni we basho yampa enye no kre nti fibroid no udi brodo na obenya ene akwa bi wa ha wi brodo ni nkate pa ma so ka sa akesefo no akesefo ya mutanya fibroid all right but obeti me the questions aba na yebisa ye ma me na enche bia yani ma ebewie and topic mama chire ye no fibroid how obeti me the questions no aba we dey find me WhatsApp number na 024332288 making kind ama we dey test me so making kind ama oko Facebook nso Hytvgh yeshumi live nso ewo ho o television de che bia opese o ma comment na opese o do anu di sem eba oko Hytvgh ye making kind so ama kama YouTube nso ye Hytvgh o di ban so ye making kind ama obi nso e de ba ku bia ba we say the types of fibroid say ma abo types of fibroid ana manka types
Oh, okay, okay. Fibroids ne there ewo but yen she dem in the types. You need the types of. But ye wo. Once na make culture say ebi wo ha etumi ba ba akope. Okay. Ebi wo ha eba bebre ewo awudi animu. Okay. Nti no so ewo. Okay. Enti ma ya hu ntiase say you need types of fibroid. Types no there. Na make a yetumi nya ba ko bi ana ye ba akope ne she. E she wo yem. But ebi wo ha ewo bebre ebi wo bebre akoto bebre ewo ye funu ni. Okay. We say your friend me Georgina watching from Ablekuma. Please ask mommy for me. I have a friend. She has fibroid. I've advised her to go to hospital, but she is still fit. Does it mean that the fibroid is not working on her? Man, Pachobi so as a mobisa no. Or your fit. Say when your fibroid and just a obey yare amunumu wa. Okay. Once a medical cancer so na ebe to me enya. Obi wo ha obi on send funadro so onyem. Obi wo ha mo tu ni bebre oye bra. Obi wo ho na mana na ni so brino. Say so na bia no on fair mu. Na nka o fair mu obi on say onye fit sa. Ha bia no na mu. But hu e na ono on but on country no na enye hu. Onko hu a doctor for. Okay. Answer na ma ebe sorry so no. Mama oye midwife, senior midwife penyipa ewo English Amanfrum Polyclinic. Eni die mu a se wo ohaw bi fa ayaresa ho ana apomden ho a ma enye ne pe na oba ha the subsequent days ni nyina obeba ye nchen aba be kyerkyere ye ama ye health tips no educate ye kama sene ayemfum kwan ewo yapomden ho sene betimi aboy yapomden ho ban ye be hwe ye ho yie na mfumso bi amba ye ho betimi enyini ache ma ene ye da se pa na ma me pacho answer na be kon we dey me am question o kai say nhyiemudie no en dey ehia me ehia me pa abrante bi wo ha on dey bia ne yire ho mfa no kro be so one no sabi ehiem pacho say oba enya fibroid e wo say ni wura ne twen ana so oni ni hia obenya problem bia na we ka oba no ansa na bema no so no so e be affect no some way ana bema no affect no kwan bia okay because enye transmitted okay. Enya dey I bet me free ho akọ obi ho na sina me kana me say oba no bema ne ni be hia pe na ye ne ya to be dem po ni na hia we you ho kra ne ne ye kra mpo a enye romantic bema be o fa ho ene na ne ti hu na ye dey Mr me body wa ha ono dey o ha adwen ne on de emfa no ho obeye pa etiefo ni ahwefo amohwe kumasefo tamalefo takradefo nyankopo enhia mo pa ye ne maame midwife senior midwife Wendy ana twetwe nkomo on fibroid ye twa ye ho aba ye ba ye wonom ho bebre ema ye be pense no mamu ye be ko newspaper review ye ne sofu panyi bi bedi nkomo ne ne abrantie bi pa obon ho modern e ba no politics any football very good ye be twe nkomo ene ye wonom pa bebre ema ko so ani yentina ye ba
My tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes are never blind, he cannot see your teeth. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what comes my way, no matter how I cry, one thing I know, there's definitely my tomorrow. Say my tomorrow.
Simon Akwaba eba Hytvgh so York FM so Facebook so you find live Hytvgh GH send them can kwa na the comments na ato ho yanko Facebook na comments no bebre Facebook we Aboajoa Banky or say this guy is doing well. Aboajoa yes I'm doing well. Nyankopon adom Emmanuel Ankran say York morning papa or the janso etiato amaye Nyankopon enhram we Jetin Kwame Asante as my body need them now they are chemi why now now I say thank you for educating us this morning. Nyankopon ensure Mr. Kwame Asante Nyaminyo kesi we so free abna asida or say my must be greater than today. Abna Nyankopon ensure pa say o hwe se nam dika kan no aboafo asomasene me dey York morning no bro Sarabo hotel Ban hotel Sarabo there forget it apart from all the hotels in Ghana the best meaning Sarabo because one thing is we adwumakuom ope baby akojojo ho anam pe baby akoye mu program event in shemudie bia ye conference or kese pa Sarabo hotel this Easter ebe unim person do girl the pie yes single ne there you know be ade no be pie ohun but person do obi pie dia Sarabo hotel you pun so kakraka wo ho kwa ne otom na odware ponya free mu pe obo ne nyina be wo fro half be wo fro and also we Sarabo hotel from one ahoma for isum 0242 22 another 2275 0242 22 22 75 sounds na Han York Estate Ebanan Sasi Han York dear forget them they are the best Ebanan Sasi dear Han York Estate when ya sika kakrebi we boga ofra brochi aba upe baby esidan upa sasi esidan so person see school upe so see hospital Han York Estate from ewa homa true for 0243 70 84 85 0243 70 84 85 Han York Estate any our friend me jesu semenhia the triple action and I mean tinem ama okamafo Clement York morning so na ye to aso a woni bibi and menya me paying for me no bi me nchen ha na enem komo e betwetwe na no odin pa ano ohye York morning so ba ko osofo penyi pa wa kwadere nyamesum ban Bible ncheche dia we Moses free ho no ho and I was a politician some years ago about to be a course assemblyman for about to a course English a man from Peswa honum na eba na wi no o de be di kobo o ye campaign but o man to am campaign de oye fa but bibia be come away Facebook we free Ben Kwame Juvenile was say you did great apostle keep the fire burning. Yes, we are keeping the fire burning. Nyankopon enjamo pa but ye be call upper east ni akohwe no ma bi ewo honum in fact that no me the upper west for the ebai minim say education minister minim the oye minister of education minim the oye seriously that no me bo abaso but we there me ka ye call upper west importem honum in fact seniors nkwala no etiti from sua de chiro it was very bad dan ye yi wo York morning so ma munyina mo hweye ene se be san so akọ upper east sa upper for no minim se Ghana mo nka hu upper for no minim upper east upper west I don't know any north ne Savannah region for minim se Ghana mo nka hu dan no na nkwala no ti from ena no mo sua de this time around there omo did that from producers saw a picture now photo screen so MIM this time the nkwala no edit that from I don't know minim the Mr. Stephen Abubakar when I Upper East Regional Minister Mr. Stephen Abubakar Upper East Regional Minister me pacho minim se wo hu saa normal we ya ana asemfoni we wo hu wo social media ade a enye very very bad nkwala no etiti form dano so nkwala ti for enen so nkwala no edida form ena sabi omusua de na ahwe se ne akwala da form a osua de a it's like this abofra no obetimi afemu ada
wabrade kire no ekoso betimu afemu adapa enti Mr. Stephen Abubakar Upper East Regional Minister minim se wohu a one umpanyimfo mfa mo nan ensi form but answer na no mema me pandit ana me mpanyimfo mo wa ha mema mo akwaba honorable boss mo akwaba ba Hytvgh so boko de you say we campaign no ankoye enye sa ankoye ekoye pa by one say bibia ne nemre okay Mensani fanso hanso osofu panyi pa ono nso ewa ha pastor Asante ono nso ewa ha papa na edi no enye enu ano no papa akwaba pacha na de mic na abenwa no kakra se bia boko yede nyankopon ase senya mdi ka kan no ye betwetwe nkomo pa producer Fato Suma me na yenhwe Upper East nia ekoso Upper East your producer San Fato Suma me wohu send your picture no eba no enkwala no omo de da fom minim the regional minister no oye minim the minister for education minim the oye I don't know Ghana at this 21st century and one must say era so ekoso in Ghana pound we enye baby our Ghana and one thing is my junior one stadium who say this kind of thing no wa we dey share picture no hwe enkwala no gu fom na sabi omusua de akwaba ku bi wa hye blue mini say oye Chelsea supporter o hwe ba wo kra de wada ba obi de wada kra look at this Upper East Upper East that is cry anyhow that is cry anyhow that is cry anyhow and ankola no dafom no musua de can you imagine Ghana under the leadership of President Akufo-Addo His Excellency look at this Upper East na ankola no dafom musua de we onko fie na natari nyina ayefi se fom won kama to taso kra anka eno de be fa no 40 but just look at this Ghana the Minister of Education there na we Minister of Education there na we ubetimi do comment akọ Facebook na wo de ato ho ama ye kama Hytvgh na ya kenkan ama se we wani je ho a we abrante atuni Jonas enyam na otwama odis otwamo look at this does it mean say yentimi ento that is Emma Bofreya na but this is the same country mampanyini efa private jet ahin billions edikosa no ho yare this is the same country yetwi mamentwi ewo Parliament House empanyimfo a yato abama mo na mo boblos mo batwede kutuku yetimi ni kutuku bo bia yasna ni nyina hani can you imagine look at this omo bags gu form and omo nyina da form flat na we no I don't know meaning so manfo akọ school ma akọ hu a and they don't have any choice there is nothing like bench and nothing like desk for them just look at this eya asefem pa in this modern Ghana and one thing is there is no private school ubehu sadi we wo there be that always be a government schools intina bebre na for member enko government schools no I understand because of the kind of treatment any the kind of agendas government schools no omo use no just look at this it's very bad Upper East Stephen Abubakar we are regional minister what are you doing Honorable, what are you doing? It's very bad.
It's very bad. I remember me paying for na me no amount to train komo ewo near AC wo upper east one no mansana you din komo ba ko mienu bi. Honorable when they are politician was standing for assemblyman I think 2 years ago and no 3. 3 years ago. Yeah, that was 2019. 2019 standing for assemblyman English amount from English amount from honum. Honorable wa show there koso then our fakam then obeka found normal say Ghana ye koye nim na bibia mu no so a ye wo mpenufo mo deda bibia no ebi ti say metumi afa watu bibia no so hwe na sa ade we enkoso hwe na sa ade we enkoso na me the pictures na me hwe dem ra homo because say ade Ghana bibia ye drew no say ye age ya 65 years enyema bi wo ho no ma ni say ye twen na ye beka se o omampeni enye sei ana se ye twen na we di aba sometimes no yen awofo na ana se yen community no crampo no ana se ahemfo crampo na deda no crampo no ye betumi ye bibi da support government sure because say ye ka se ye twen ma government e de ade we abre ende de be kechi but sometimes no say yen so tumi tu anamon bi ama kakra yen so betumi aye na aban so de kakra be eden abe support ye intimi so kakra metumi aka fa na say one thing is say aban ere na afem di o aban de bar ebia regional minister honorable Stephen Abubakar Yakubu we upper east regional minister minim say honorable Yaw Educhum minister of education minim say ade we wan hu a ebia wan hu e na wode mmoa akwasi regional minister so but me sure say o matia so ana bibisa enim politicians they mo ya de animu cause kra minim so obeye David won say me ade a ye de asoma me de me kwa akoye ne pepepe onya sure so about TV so go for here unti na wo kasa David because nipe bia no onu predie e ma all the time bi okoweni wow inti say udi bibi suma me say me mfa nkoye sa ade we ya me make sure say me ne pepepe wow because obi apenchira sir and ebi won so sa kwara na oda form no nim bebi o chon be sanso akohia no ebi ono kra be ba be sen me so what yes sure ha inti wo mu say ye wo mpenufo a omo oman mu de but ebi o ha delay kakra na aba but enchenche won afi bibia be yi but this is not the first, this is not the second, this is the fifth or the sixth one may hear this kind of story because last time no nan for no mutiti form and no mo chro and no month na form o mo da form o china o ba ro mo ho na come verse no mo de chro menua we mi ntwawa no so say this is not the first, this is not the second, this is the fifth or the sixth timer say ni nyina mu no say nyame adom ma solve and afoforo nso aba sure the more na sa nyama we APP no Ghana ye wo esikafo wa ha enye bibia mpo na aban betumi aye obi krampo betumi afiri nipa mu why na ekoye ebi to say wa oti we say me kofi yeah wa oti we betumi account obeka so we dey me ntwen ma aban me so me ya aban we dey enka me one say nipa bia no nyame de esu bi ewura ye mu a se hu se unwa ho kire no a se esu no kam ema hu se no minwe ma me mboa no so ewo nipa bia mu wow so ewo nipa bia mu ebetumi a shock wo so bo nse obi krampo betumi afiri nipa because Ghana ha ye won crofo mu do mu birthdays a eno krampo anya aban na but uhu birthday hu se yes ye di birthday in fact honorable metiwasi o ba wonim government no upon omobo de jamaica sa ne say ye nyina nim say Ghana and Nigeria ye wo match World Cup qualifies na stadium awase e bobo no Cape Coast stadium na ye gitum say akense beba so this stadium na do ni nkofo ekoye independence so this o moto to nyina meanwhile you know say eho no na ebe dey ye beba ko bo match Ghana ye need stadium papa bia new one so my it's a bro oh enti aban no o ya we say bibi say dey e koso
Oh, enye say e ya bro. Sa me nwa bibia na e diska na e. Nti ba dey say aban ni niska. Oh, me ni aban butu but won say because no na say I won say the see anu bibia mu a Ghana ha fiansa nyame adom ye ti ase say ye beti ato na onkeka ho. E na nkaka kan so ye kɔ ye nim. E na bibi ti soccer stadium ni say. Ya de o ma hyehyɛ ato ho dada. Because won say ye koye bi wo Tamale. Ye koye bi Kumase. Wo nti ye no region by region. So what you say? Nti bibi o ma hyehyɛ ato wo. Enye say wa bɔ ni trimu po say ye koye no wo Cape stadium ho ni akotutu ho dabi. Ya de ya hyehyɛ ansa na FIFA krampo. Ebe ka so o mo beye akense bi na ade wo so. By ni nyina mu no ye betumi aye. Ye betumi e de emrikitua bi e de asesa nyema. Nkwala ne da form no nkwala ne da form no me enyame de because one say first of all me catch you say enyame de but bibia e ma ye ntwen sa aban yenso ye aban yenso ye betumi aye nti one enkoye ye wa hemfu okro nim they've seen it but they are not showing any kind of effect ye omo ehu nti den ni me who send a missing cano like anamo omutu ebi o no master start to anamo but ebi o name ko dru ye okay ebi o hono even endru month we krampo nko ne we obon say o ma solve bibia ebi to say so be kai a no for no mo anso so nsuo ekoye de ekodwiri ka kwan nyina egu ye sure now so no o man fix it o ma e bibia sisi aka e di akoniaba nduane eba na ade but one say nyame no one em no de ni bibia o mo de to nsuo o mo de bibia nti bi o mo nso o mu say o mo mre e na nso ye de but enchenche wona afi bibia be so bibia be kama right honorable ni Saki Agude na ote ni nkanom ono say yento ye bo ase upper east for say governor yes honorable me ya ja title ba ku bi aka honorable ni Saki Agude governor ono na ote ni nkano oye politician papa ne this year beto aba asante next year ye beto amano ye be campaign pa Hytvgh crew ni nyina ye be campaign ato amano obedi youth na ni ma bibia akoye o de nsem bebre atodwam se na mudi kan tie no se ye ntwen nyanya mre ne mre pa bibia be kama upper east for samu sabi excuse me for my words eti true for ha mun nsem ya eni de mu amomboa why aba mo ntwen se aban no embra embeye mebo aban na chi na masan pagya na kakra aba mo ntwen se aban no be because aban na ni ehu bebia nani ehu bebia we kra bi mpo na honorable yaw educhum minister of education na onhu ye mo ta hwe ye panti honorable so onhu ye de ne se me hia me ka kiro de ekoso apa east no wan kwankwa ya ene ye njan so nka ye be kasa ye jai kada ye be kasa enti eni de mu amesro ko Facebook na de comment no ato ho ama ye kama na we pia hye ma afoforo nso nsa aka ye be kinkan ama ho yen ko sofo so na wonim say nansen akwanhia ta sisi pa dan one day obi kwa akwaje aware otika mu Kumase kwan so ofri adwo so Kumase otika nim ona na otwika no onwuye omo maka no fo aka no omo awu ayare wosem onam ubeti social media ubehwe wo phone so na accident you turn bus e dia kopem na awai esi ha bebre na taka se afahye bre bia ba bedu a akwanhia de Ghana de ye fa ne kwa ene ye ne sofu bedidi nkomo Pastor Asante or ACCI English Amanfrum branch ye ne betwitwi nkomo papa ye mo akwa aba ye ne pata se bibia woko ene de ohwa ye fe pa ohwa ye fe se wifi ho ye ye de nyankopon ase papa we de misere bisa se akwanhia na eba sa ye wo spiritual background and spiritual we bia support na e de sa normal ne ba because we study am abranti okwa ware a we free me e yo no pe no wuye o obia enwu no pe no wuye nti ebusuafo no na akutia na se huhum bi de akira na wo yo sofo de onimu ye de asori ne kra ye ntan ko papa na
Una yo so papa chiri mu kakra. Okay, first of all, me lay foundation the answer. Okay. You say nyame e honhom. Okay, baba. Nyame a oye honhom. Uli ewo domain. Okay. I friend spiritual realms. Okay. He's the king of that domain. Sure. You can focus him say kingdom. Kingdom. Wow. Okay. Now, what kind of book of Genesis one or say yembo nipa or yenseso so. Into ye bo nipa no bo wiasi bibiano or the wiasi ebeshe nipa dasani. Answer. It's nipa and a ruling in this physical domain. Sure. It's make two things: spiritual domain and physical domain. Now, second idea was you who say, Bibia ain't me ain't e was I see swa. Yen di kind and share e Wow. Example they say, in the panina aye bone, and ya me person fa kwan bi so. A twinipa esan ben no ebium. Enti osi osoma ne ba no, ama no aba bebu e de agene yen kwa. Enti oma ne ba no yabu no ewo hunemu. Wow. Any spirit cannot operate in the physical realms unless onya physical entity be ana or the operating. Sure. Aha. Enti yabu no ena otimi ebe nipa ebe je yen efree yen bone emu. Enti ansa na bibia besi ewo hunemu no na ya hyehyɛ ewo huhu dada. Wow. Enti accident ye kan ho asemi eye nhyehyɛdeɛ a ya hyehyɛ deda na so ebetimi abema ejina me ene wo yen so eye spirit ana on ahyehyɛ saa deɛ no but ombehia physical entity ana deɛ yɛ saa dwumadie no enti ye befa obi ti sɛ obi a open sanom occasion bi say no ya hyɛ no ama na akakɔ no nsa ma wakɔ faka otwi no de nya accident obi a oye careless e wona brabo mu o say oye careless nti okraka o drive na okasa oye okasa o drive na okasa eti ade a ya hyehyɛ wo hunhun no ye pese eba e wo honamu a ye be fa sa nipa kone so ana ye ma no esi eti me pese establish this fact say bibia ni wo ebetimi esi e wo honamu a ye ndi kan e hyehyɛ ye e wo hunhun okay ye ndi kan e hyehyɛ e wo hunhun. So every physical thing bia yehu occurrences a yehu no it has already been orchestrated in the spiritual realms. Wow. Etina etai esi esa. Wow. It has a link with the spiritual things. Wow. We are say enda ho sakwa. Papa akyerɛkyerɛ bebree na papa kasa ne nyinaa no ɔmanfato bi sɛ so bi ya bɔ akwanhyia ma na betimi de afa nsa no mu na nipa no akɔhwe ase na papa o ka sei no metwase ye pa dia kyese ansa na akwanhyia no besi na ya hyehyɛ ato hɔ dada na hyehyɛdeɛ nti akwanhyia nyinaa esi no ana akwanhyia bi a besi bia no hyehyɛdeɛ a ya hyehyɛ wɔ spiritual realm ana because obi wɔ hɔ a onim sɛ wasɔre anɔpɛ wɔ sɛ ɔkyɛke sɛ ne car break adwuma ɔnkyɛke watam car no zuu ɔkɔ ya obi ba be cross no ondu time a ontia break no so no na de besi enya esi wi eno nso spiritual realm ana because me say enya bibia na spiritual back na spiritual realm asem. Okay. Ana me establish a fact be said. Okay. Bibia ebesi ewo physical mu no. Sure. Na ya hyehyɛ ewo carelessness enya ade a yebo nipa no na bata ne ho. Oh, okay. Negligence enya ade a yebo nipa no na bata ne ho. Eye suban ana esu a nipa no adapt. Say obi ebetuka ya church ese hwe u break say eye adwuma hwe light ese eye adwuma check wusu a wo ka mu check oil a wo ka mu wo mu nyina eye ade a ye educate people e wo so na e ba de say na ade a wonim de da wo hye da bu woni eguso enya ade a I say wo hye da na wo bu ni eguso but eye ade a awrefie bi aba it's a bonne for person o ye bibia ofa weakness so ana odi nya wow onfa bebia eyo
with stronghold of a weakness so it baby a wuto sin one and odi benya e dey dey opese oye it anything that happens in the physical realms was orchestrated in the spiritual mameka we encounter okay say e betimi abemu a meka say ejina wo wan kasa wo so o say enye ye ne honam any moja ana enya it takes only prayer to change the things of the spirit to our benefit. Wow. It is a unyo bia we empire before ye gina weakness so ade ye bibi etia wo maybe ade na nya wo per se kwan ye hwehwe obi foforo to wo negligence bia wo beye no and because obi na life. Wow. Hwa brante ya wo se wako ye akwa ware awenya akwanhia enye ono na okaka no. Oh okay. Wa worry ewie. De okaka no ewo ho. Oh okay. Ono ase me pese me kaka no ana odi konya accident. Inti ono na enye ono ka no beka Na enye ono na oka. Wa worry ewie. Wako worry obi baba ewie. Afede o se ye fa ka no emma wo na wo kaka no e fa ko. Inti me ti wasi ya se na mbi kaka na enye sa ni nyane se wakọ ware ewie. Wa ye dondo na ewie. Inti odi na ekọ honeymoon na ana sa question na ko see here. Wow. Eti we am I ati ase say ade no ye hyehyɛ ato hɔ deda say. Oh okay. Bibi say ebisi. Aka abrante na aka okaka no. Aka ono na okaka na. Ka maybe ehyɛde no embem. Won say obu ne say ono nso enim ka aka. Ono nso betimi aka ono ane ka. Sure. Enti odi ono ne pɛ ene koye. Wow. Eti say ade ye hyehyɛ ya. Entimi embem sa. Say ya hyehyɛ dia ana e wo say ebem sa. It takes only prayer to change those things. Wow. Inti papa o ka say ye hyehyɛ inti hwan na hyehyɛ ufi abeyifo ana bonsam na hyehyɛ wan abeyifo na hyehyɛ na say bonsam. Make are two domains. Okay. The spiritual and the physical. Sure. Okay. Anya ne honam ani moja anenya se de kan no. Sure. Answer na obi bepa wiye no na onipa ko no onimu. Se na wote. Na ope bibi papa bi amawa. Sure. Waka wape eno so aka ho ama ho. Okay. Anya obi a one osiri bia no na kire se odo. Na obonefo no yese oye nnwuma miensa. Oba be wia. Wow. Oba be kum. Oba be say. Sa nneoma miensa we ana oba say ni main duty ene eno. Okay. It's anything that has to do with stealing, killing and destroying is the works of the devil. Wow. It is sa nneoma miensa we is the works of the devil. Say bet me fi busuemu. Bet me fi nanfufu mu. Bet me fi baby a uye adwuma wo. Bet me fi even wa sorry mpo a wo mu. Eti omo nnwuma de ndie edoso. But kai hu say enya de ohyehyɛ no ade hia. Okay. Na mum wo mpaibo a wo bɔ no ana sɛ omo nnwumadie. Nse unyo bia wo yɛ mpaibɔfo a de omo hyehyɛ ma ho no ebe mu wɔ brabo mu. Wow. Wow. Enti mpaibo tumi ade nyinaa ye. Mpaibo one of the keys. Yedi si omo nnwumadie no ano. Papa mami bisa we obi won so a otu kwan a otena car ma ne private car obebɔ mpaye abompaye enso obenya akwanhia papa no so akwanhia no obi won ma akwanhia wo se den ko ni wum ye wa akwanhia bi wo sa ye design se car enkum enye se car enkum but sani ya hye ne se wo time aso a wo se wo kɔ wo se sofo amoako ata there be tete so form akwa no ne daughters of glorious Jesus. Yeah. Enam. Yeah. Yes share. Ana okonya akwanhia. Okay. Ana wuye. Hu say ade a yes share. But say nyankopon emma ho kwan a intimi nsi. Okay. Nyame ne ma ho kwan sa as ensi. For all we know no, it was his time. Na ne dwumadi a wo say obedi no, wodi ewi. It's now was say o makwan ma onwo akiri no ebeto adwumidie no eso but say nyankopon pese adeko no ebema ebesi die na so okra die ontimi fa na sa enka so kan the book of Job o say
nyame ma bonefo ne kwan se onfa ne nsanka ne nnwuma anyina ne nnwuma anyina na ne kra ne de ye onu nyankopon edia. Wow. Yeda nyankopon ase na papa chire ye akwanhia accident eba bebrebe no senior akwanhia ne sia na bibisa no spiritual backups and spirituality no bibi ekosima saade ne si papa achirechire mu bebre na ansa na yebe sorry so no yemre no ayebe ansa na yebe sorry so no we dey general problem a me ehame mene me bosses am paying for eba wa ha yebe di sa yi no hu nkomo ne atwetwe hu nkomo kakra fa Ghana Football Association collapa embaye no de football paying for wa ha yebe di hu nkomo but me twa me ho ba yebe di sa nkomo. Okay, etiefo eni ahwefo yesan emam akwa papa nyankopon enhiramo semaka ye ho a mo san ehwe Hytvgh wo mu fie ene mu office wa kra smartphone so ko Facebook a Hytvgh ukwa no ahwe wo ho so ama ye kama YouTube so ye Hytvgh ukwa na subscribe na wa like page no so ama ye na do comment so ato commenting box no mu ebo Facebook ama ye me amaje chia me amedi dwumedi eho chia me maje akonya metie edin afra meje so sementia the triple action na ye ka asemba ko mienu bi na questions aba ha no ano ohye your viewers ni bi asend message any questions omo bisa omo se bisa politician no ene yosofo asemba ko mienu bi na nke be bisa ndada papa efa school hu nsensem ya ye de to so na mbofra producer ampacho sign fato so na ebi afi na waso TV na waba life na wahwe ama ye kama papa efa mbofra omo school a omo kwakosua de na omo de da form esua de papa wadwe nkyere ewo ho ne sei meaning say Imofano are the future leaders sure of this country. Now, Tama education started here or Ghana, Nina. He said, Yempeni phone echo schools free. Tibiana school a different from Tibia Nede, ye TV. Wow. Now, I can be a say, we'll go through a processor, a boa one, we develop that process. No, sure. Ama, which man so a benefited from, no. Now, so a no, and as I say, ye. Not any upper for the ecoso a hodom. If so, bet that form now we see a dear, a dame potting a waiting issue. Oh, a kunya offer so a de issue and to me no and yamede na and yefe as a Ghana. I have developing, getting to developed country. No, if we go through this process, meaning say a buying a who sign your my women now, obey Shadibia or say almost
faso ede solve that problem because me say some years ago no na money school dan ya na ka omotitim na schools under trees programs any other programs interventions bia omde bae no isia etimi epeje mu kakra ti minim say akwanya we aba omo ehwe no omo contacted the people the appropriate authorities no na ometimi ama ye mo friend so enya omo dexes ne omo nyomo behia ama omo education so akomani right ebusia for Pastor Asante and also dey na no disem atudwa ewo mofra mo deda from esua de upper east potem honom no honorable na we de papa ka akwanhia ho asem wo won say Easter ba be do say na ana afahye brebi ba be do say na ya Ghana yetete say akwanhia no ana say lorry akwantu na ya na yehu because obi be free fia be kra the busuafo say me ko hanum say aba obekọ no na ejayate bad news okoya wamba akwanhia ba na ka kopem na bi say papa say nti spirit bi ta akire sabi abeifo na ya cause sad na papa chichim na won so wadwen kire ewo ngone say kakra men so metumi aka fa won say omu say honhom wo hode okay but sometimes no so it depend ni pa no ebi ono free fie no enyema bi a yede egu ne so na ade nto onam na ngangasa no ati ase wo yes onye free so obi okrampo no de ode be kofie akoma egusua ene afoforo nso so aka no nso enye easy nto no ansa no still aneti no ote no enyema bebre ene nam na dwem nti de no ane se opentem akwaba no otumi enya ne sika a obetumi de akoye den akosolve efie issue ebi kra de girl man broken heart ya ye ni bi free broken heart me say me ni girl nti me nya broken heart me MDS rebe e ampa me ni nti ene ni nyina na ye honhom enye ni nyina na ye honhom because sena American honhom de e wo ho but nipa bia no wo ho na wo de obi bia to ono ogba ade nyame n'animu a omo wodi nkunum obibie mu ebi te se wo ka se ebi tumi bo mpa ya ansa no motuka e wo musa but se unim de besi wo wenim but bibie mu no eye nto bo ase me say pressure ba e na mepe hey oh yes your mouth pressure yes e na mepe also because say one man me pressure mean to me and solve wasem ma hey yes because say young fan say o ma me pressure na minim say na che say nipa no ade na hia no pan wow nti wo say me ye ma no so what I say na be ya me so me ho beto me by say one ma me sa pressure na minim so ebi o en how wow so what I say nti the more na ma me pressure no minim so na nda ade na hia no pan nti wo say me ko ye ma no enya sa ebi o no ho no ma de o de ba ye me no so what I say nti kan say umpotem onum no mabu na omo ho no ene impanyifo omo ho no abato no ma pressure nti na we ndi nkunim na na oh enya sa enya say abato no enya say nti na me ndi nkunim I just say we dey no dey men fa number to our common so na me I like the Bruce Azeka. Nyami adumwa. Ye be wini. Right, ebusian for nyami aduma. Ye be wini. Ene obi di abasa mimbisa sofo say Ghana ne Nigeria game ya ye ba be boy qualifiers yi. Nigeria fa be pom ho. Yok FM de ka bibia bi yok money de bibia sports entertainment bibia papa Nigeria for the omo line up aba but up to date match no say 25th next week Ghana the embaye minim say coach cry will be mpo we and also spiritual we na we spiritual we we into ya Ghana I was here to sure FN also to you just say ye coach near obe hwe sajumedi no eso deda na ono na onfa the squad gina my but he say himself or selected 27 man squad sure for the game sure but onfa gina my
ana mate so say was say key players be one my was say yi omu efrim no the debutants being so ebeshim I think say by now they are was say about na ye hu say asumesi ene obentin ana omobo game no amagana na ye won pai bobi so e be tawo machi a e de eno so atawo machi so I think say by this time they should work on it as soon as possible omofa ye list no into also the Kumasi for air show Kaswa for nso Kaswa for ya mentambo mu de mu fa nche me Kaswa for nso hwemo pa Kaswa yenua ba Grace Michel pa pharmacist kese pa iman so Nyankopon enye okese Nyankopon ensham ene nso Florence o birthday happy birthday Florence nyame enshira pa Florence Ochre nyame enye okese happy birthday more years with good health papa me pacho Ghana and Nigeria game me ujidi say Ghana be qualify there me pacho bloggers no me sremo mo nya ready na ambemu Pastor Santi ni akwachi no we fie just we shall draw on national TV so baba muntio me pese Ghana wini papa derby Ghana be wini ani ana derby ana Ghana be qualify derby mini ati Ghana e was say qualify nti Ghana be qualify e was say Ghana qualify nti Ghana be qualify Ghana be qualify. Ghana be right ebusia for Pastor Santi wakasa. O say Nigeria for twa omutin omutwa mutintin any electrical pole kra be ye tintin am. Obi we twa say emfa. Pastor say and a man of God say Ghana ever qualified. Mami bisa honorable Mr. Politician. Yes, Ghana so be qualify. Oh, maybe mean to me and show bo. Me pacho enya bo me want intremu kakra. Ye nyina ye coach. Pacho fan say ye nyina ye coach. Okay. Na say me frefre say yembe bobo. Na mankusi akensie like say ebi o me free team bi na me na bo friendly match na ade na me hu me team ni modern bo a me to me show bo say team we be kwa ko wini anase but unless ebi o ya bo friendlies bi so ni me hu so okay se si and me team ni ye den strong ebi to say you invite Nigeria call is it UK o say himfa ye no mko bo friendly bi a show mo 4 that was the first in history na show mo 4 no Ghana for nya and that's also oh she said the team na yi am bound so do bia na asem do bia na asem did you say they that's one ni ho me hu yeah friendly match bia ya dodge o that dey say me ya dodge because me mfa ma no nkoka bibi na afi dey at the end no so o ye Ghana ni oh me ye me sorry to sisi ya ye me no ayebe obi say yima no anka say Ghana will not win akwa yima no anka we minimum pe Ghana asem o I say Ghana will not win because was it no na mete was this a TV station ni bi o say FM station no ba ko ka say coach they say the India on ball footballers ni dey say opperson dey shocking Nigerians food but any shock goal na ya hwehwe goal na ya hwehwe Ghana ye serious GFA you people also say there be one eka o me say we serious men kan wo dampare men kan me pacho agu the governor or say onu di onim but any obeka chairman can you sorry so Ghana be qualify no mun qualify yes or no senyame adomu a ye be win iti ono so gitum say Ghana e be win Ghana be qualify for World Cup Pastor Santi so say Ghana e be win Ghana be qualify for World Cup answer na be sorry so papa your last word any asafo a oda no na yentimi en sorry so Madam Ase, wakonya mode my say and I pension Ghana food na Embra na you be discuss one or two things. Na me chair the Apostles Continuation Church International. Chairman Anna Apostle Sylvester Ajimai. Ane asafo members ni na.
Easter festivities ben enya hwe. Okay. Amen. Wow. We also free caps lock bills Adia Penna forcing. This is B squad, yet vote for a good day for the best. Hey, okay. Yate, we vote for a good day for the best. Why? This is B squad, but only B squad for no. Hey, B squad, let's vote for a good day for the best. You ever time they do so a campaign. A good day, Pacho, or last word, Governor. The American say me don't want to be brave. Me buy and me who say my beefy because mo hands here come up. Okay, That's me bomb pass. And ya start no e be ko so a na nyama pan so beba. Sure. Because BBM no say wo de etitaye e boitire na all the time bia no invite nkrofo na dadema obi bia won so ye bia ko eni. Nti medam asepi na abibia nso ambeto mo safre me nso meba nyame nhram. Okay. Yada nyankopon ase pa yada obibia ase. Aboafo eso ya ase Han York Estate. Eba ne nsase mu dia omo ye pamani pa Han York Estate. Ena Sarabofo Hotel. Omo na omo so ya ase ne ma ya de York morning. Ebro edi afra me just semenhia the triple Na we de mentwawa no. Okay. De me ke twato no se meche amanfromfo nyina. Amanfromfo. Na me pese youth no enya ndidaso bi wo me mu se. Enchenche wo na fe. Na enyama pa nyame de dua me mu no. Me de san nyama pa no so besisi amanfro. Wow. We dey me bon sama. Campaign na ya start say ye no nti we are for 200 cities bi bra na what will I know? Me campaign ma. Me am campaign manager. Menstro. Bibia be Matigasa. Amount from ade ba ko e high street light. Udru amount from ase no hoye sum na ade enkoyi. Very bad. Enkoyi but minim say enchenche won afi. Yes. Obeye. Agude mi jinidi obeye. Right, ebusian for me sorry so na one thing is me chia me ankasa me mama owo me Madam Abna Mercy Sam. I love you so much. Mr. Robert Sam Papa, Yakupon Enshaw Pam. Any the Church of Pentecost for Nina, I'm from Central. And Yame Enyamokese, Pastor Godfred Okwine Papa. God bless you so much. Presiding elder. Yame Enshampa. Sounds now executive team na Boameno, production team Nina, Mr. Ankra and call for Yakupon Enshaw. See you. Obatampa Ma Hannah. Hana Sako de ma Nyankopon enhira se wen bi adwuma se yanka yenso yese ne ho ebe ba betina TV so aye show kese sei ene Mr Samuel Sako de pastor man of God Nyankopon enhira pa MC Aben or boy technician papa Nyankopon enyam kese empeyifo amene omotwetwe nkomo Pastor Asante or Apostles Continuation Church English bro for nyam na me chiro why nyam na me chiro English amount from na ni Saki Yuji Agude governor ono say politician papa 3 years ago jina as assemblyman English amount from impesu aso onum na ekoye man em say di second this next year do be first Nyankopon enhira mu nyina Nyankopon anya mu kesem ahwefo ne mamma Facebook comment Nyankopon enka mo ho pa nyame ya no ma ochina ye be san so ehia York morning so edi afra meje so semenhia the triple action macro.
for